Napalabas, awan na ramidan ni Bakat Simona, idi sinukon ni Marisol tapno agsubli ti Villa. Iti may sagundaway, nakiktot ni Julia, idi nakita na ti paltog nga iggaman ni Rafael. Imbaga ni Rafael nga inted ni Marisol tinasawa paltog. Gaputa kayat daytoy amakikadwa kadag iti alipuris na. Imbalakad ni Julia ti panagan-annat ni Rafael. Tapno makasigurado da. Inkedeng da Luciano kan Rafael ti panagsanay damat nga agaramat iti paltog. Sinapsapad ang arot ti nagsanay iti likodan ti Villa. Banag ang nakakikigtutan ni Edita. Itimet kabakiran, saan na nagsarsardeng da gringo ang nagsawar amang birbirok iti nakaikalyan ti gameng. Agsarsarita da gringo kan Burton, kabayatan ti panagsawar da. Idiat da imbaga ni Burton. Itagagayem, at tuwin tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ano tikayat mo sa Juan Burton? Agsardeng tayo pa'y! Dito sirop tinarok po sa kayo! Agsasarito tayo! May papan! Itinapanood ko! Ala! Agina na tayo pa'y kakadwa! Kita Burton. Lawagan mo niya tikayat mo ngay bagay. Kaya't ko amamuan. Manya, timagularot gringo. Saan ka di? Ano pintas na dyan na panood ko? Mayat, boss! Mayat. Kanyak, mat! Una niya. Sangkit din. Ang kasayatan tigas gay kakadwa. Wala! Ay siya, tapno saan tayo na makiinno na. Makamanawag. Kaya gano'n. Mayat Burton. Paksyatan tayo nga umuna dagi dya alipores ni Marisol. Ano awan dan? Siyempre. Awan matinti kay nagaw tayo nga biro. No pa'y amo tayo asaan matasumo ko ni Marisol. Awan ton ti baunan na. Ket to'y sunto lang hindi agsawa. Awan ton ti mabalinan na. Wala gamit. No paksyatan tayo dagi dya alipores na. Awan tong tikabduala. Mabalin tayo pa'y ngalaan dagiti armas na. Tamay na yung armas tayo. Saan kit din kakadwa? Gusto ka Burton. Mayat, boss! Bayot. Wen, sige mayat! Mayat! Di kasalo gringo. Kastoy Burton. Agsubli tayo ni Jeka sa paging inanaan dagiti sigod ng paspastor. Da tayo ti agyan ni Jay. Kat wag damadanon tayo ija sa bali at tao. Paksyatan. Nalawag kakadwa. Nalaw-lawag tayo ng dalang tinik, boss! Wala. Agsagana kay nga Rodan. Agsubli tayo. Right! Muratan ni Jay Rancho, Rafael! Sumarunong tulat na kanaw ni Senyorita Marisol! Ya! Ya! Mang Luciano! Di mo't atay Jay Rancho dagiti alipores na? Wine! Idayin ti pagnaidanda! Ya! Kabayatan ti panagsapol tayo ti gamay! Ya! 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 Ah! Rafael! At na masabat na nagkakabalyaw! Di gringo! Agsardin ta ditoy! Agsardin ta dagiti kamalyo na! Oh! 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 Gringo! Oh! Sa dino ti papanan nyo? Mapan kami Jay Rancho. Kasda? Makikadwa ka talagang kadagiti alipores ni Marisol. Nagbidot ka no kasta ti atap mo. Uray kakadwa kay amin. Awan ti maramidan nyo. Napanain, Rafael. Agpatuloy taman Mang Luciano.
Impagtemay kayo, Mang Luciano, Senyorito Rafael. Apay Timot, kasla madandanagan kayo. Anya tinapasama. Ada armada lalaki ti aglawlaw. Anya. Sino da? Bandido laki ti dagijay. Kaslag palpaliw da, Senyorito. Anya. Sa di no pinakakitaan nyo kadakwada. Kasla, napalawlawan da ti ayan daw. Unag paiso. Anya. Napalawlawan to'y kasa dito'y rancho. Kasta ka diti kaya't mo nga ibaga? Wan, Senyorito Rafael. Amangan no rautan da tayo. Anya. Rautan da tayo, nagtitulisan. Rafael, anyat panagkunam. Jak amo ti sawag. Ngam nasabat ta ni Gringo. Kadua da ni Gringo, saan ka di? Wan, Senyorito. Nakita mimot itay ni Senyorito Gringo. Kat nagbalag sakbay anak adayo. Anya timbaga na? Impok kaw na nga orayan tayo kanang ti kanibusanan tayo ditoy. Gaputasaan tayo amasarakan ti gamang. Mangbut-buteng lang dayjay. Husto ni Rafael. Di kay agdanag. Ugali ni Gringo ti kasjay. Mangbut-buteng lang. Nupay kasta. Agsagana tayo. Isagana yaw dagiti armas yaw. Tamangan nupod numet arumaot dagiti tulisan. Ala, kakadwa. Agplastar kayo. Di kay agtalag nga wanda ka sa mapasamak. Nasken ti panagsagana iti amin nga oras. Adday ta, naikarga kon itibayon dagiti dilata. Punom iti bagas niya may salang gutsi. Maibayag ka no yalison ko payla iti sabali alanggot si Jebagas. Bagkatemlaengen di sa nga supot. Alawan. Awanan ti di mo na ikarga? Adda amin ng itibayon. Agraman ti pagsinam ityo itilutwan nyo akapay. Sige nga Rod. Isarunom ijerwar ta inak bagkatan Jebagas. Ay, susapo. Kunamlan nakimat ti komedor. Inakukus mi amin dagiti pundo at ilata. Kat inpisok mi amin nandito'y bayon. Ngam darasat nga irwar. Tamangan nurumwar ni Bakat Simona. Kat makita nak. Agipulong dayjay kini Senyorita Marisol. Imbaglakit din tapi manaw ni Marisol. Nudyak agbitot. Napan ijay pueblo dayjay. Teta, naigalot ko ni tibukot ti kabalyok ti sangang sako abagas. Yawat yun dayta bayon. Kasano nga igalot mo mat daytoy? Nalaka lang dayta. Darasan nyo nga yawat. Buto. Diyantre. Adan ni Marisol. Deta, naigalot ko ti bayon. Gringo, mapankan. Di mon maipanaw dagita no di ka pa'y laaggaraw. Oops! Hey! Ya! Magna kami ni Tilikod. Ya! Ya! Kamating taday jay na kampe! Silbad, apay kang kamatan nak ni Marisol. Ya! Sumartang ni siya, bandido! Bandido ti pukpukaw na. Hindi nak nga tamailasin. Ya! Di akong bangag sardangan. Jacket ang makita na dagito inunalang Echefilia. Ya! 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 Talaga na banlogan ni siya dayta na ombre. Saanan na makaadayo ni iso iti aramida ni siya. Pontiryaan ni siya tinagsakayan ni iso na kabalyo. Apa man na maasitgan ni siya. Pagaripan nga ta ni Gringo na saan nakabawlan ni siya na kamatan. Saan
ni Siak na champion iti karera ida Espanya. Pantiryaan ni Siak ti kabalyo ni iso. Apa man na matansya ni Siak na maabutan ti bala ti pistolak ti distansya. Asigdagan! Uno! Dos! Tres! Agbuati kang tikabalyo! Nakikot ka ng buong! Sinalbag! Agbuatit na yung madaya tikabalyo! Si Kagringo? Nisikating pagarup ni Siak na tulisan. Sinalbag ka! Oh! Napurirayanan ti talang gutse na naglaon iti bagas. Sayang dito sa ngalang gutse na bagas. Ha? Naiwarisan iti daga. Kat saan la nabagas ti tinulisan ni Sika? Nagatapay ta na iwaris na linaon ti bayon. Anyan na kinapobre ni Sika, Gringo? Nagtulisan ni Sika? Gaputa awanin ti lamutan ni da kayo kadagiti kakadwa ni Sika na bandidos. Tinulisan ni Sika ti amin na abastos, ije Villa? Patayin ka! Hala? Kalbitan ni Sika ti gatilyo ti gam ni Sika na revolver! Tapno tumayabmat day ta ulon ni Sika! Makita ita ni siya. Ebidensya ti makitkita ni siya na igam ni Sika na revolver! Ti kinatulisan ni Sika, Gringo! Isardeng mo day tatulisan nga awag mo kanyak. Ang mga numalipat ang kakabsat ka, kat makalbit ko kay pistola ka. Tinakaw ni Sika day ta nakadulin na revolver day di papa? Ha? Tulisan ka! Tulisan! Ha? At nakakabalyo na turong dito. Umanaw kan sakbaya makasidig day ta nakakabalyo. Na sino man day ta? Kayat ni Siak na maiparopak kan niso na maisa ni Sika na tulisan. Ebidensya dagita nagkaiwara iti asidog ni Sika. Nakabatbatat na tulisan ni Sika? Anya ti kayat asawan day ta adyaryo? Agpinatay kayo kadin? Dayta na tulisan, Rafael. Imandar ni Sika na ibaba ni iso ti revolver. Unak tumet. Agkadwa kayam. Traitor ka, Rafael. Gringo, ibabam day ta baltog mo. Ore si Kamat Marisol. Di ka kundi laing, Rafael. Di ka makibiyang tamangan mo si katitirwan. Saan na nakarit ni Sika, Gringo? Umun-una ni Sika na mapasag. No di agtungpal ni Sika iti bilin ni Rafael? Pangasyo, Gringo, Marisol. Ibabayo ti paltog yun. Agkabsat kayo. Sana rumbang tikas tangar aramidin yun. May samat ni Sika na palso, Rafael. Saan nakabsat ni Siak dayta na tulisan? Malapdan nga ta ni Rafael, tidakas ang mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwan na denggen, ti upatlangan na paset, tinubela tayo na pauluan. El Oro on Sangre! Isagsagot kada kayo, EMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. El Oro on Sangre!